Turabasuje bakunzi ba Iwacu News 24 twongeye kubaha ikaze ngo tubagezeho bimwe mu bikomeje kuvugwa hirya no hino mu isi. Mu Rwanda turababwira ko Senateri Dr Uwamariya Valentine yatanze inama ku rubyiruko rwifuza gushinga urugo. Muri Uganda umugabo yatawe muri yombi akurikiranweho kurya umugore we. Bwa mbere Zambia yatangaje impamvu yanze inkunga ya Amerika, naho muri Nigeria abenegihugu batuye muri Afrika y'Epfo basabye gusubizwa mu gihugu cyabo. Hanze ya Afrika abantu 21 baguye mu mpanuka y'iturika rikomeye ry'uruganda mu Bushinwa. Uburusiya bwatangaje agahenge k'iminsi 2 mu ntambara bahanganyemo na Ukraine mu rwego rwo kwizihiza intsinzi bagize mu ntambara ya kabiri y'isi. Amerika yatangaje ko ibikorwa byo kugenzura amato muri Hormuz biri kugenda neza cyane. Ku rundi ruhande Iran yeretse Amerika ingingo nshya 14 zashingirwaho mu guhagarika intambara. Aya makuru turaje tuyarambure. Iyi ni Iwacu News 24. Ngende Mutesi Gloria muhawe ikaze. Duhere hano mu Rwanda. Senateri Dr Uwamariya yatanze inama ku rubyiruko rwifuza gushinga urugo. Senateri Dr Uwamariya Valentine yatangaje ko abato bashaka gushinga ingo bagomba kubanza kumenyana ariko bakamenya kwihanganira imbogamizi zishobora kuvuka mu rugo. Yabigarutse mu kiganiro cya RBA cyatambutse kuri wa 4 Gicurasi 2026. Isenyuka ry'imiryango yiganjemo y'abato ni kimwe mu bibazo bikunze kugarukwaho ahateraniye abantu benshi. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare yagaragaje ko ingo 2629 zahawe gatanya zinashyirwa muri systeme mu 2025 ndetse 41.1% bari bamaranye imyaka itageze ku 10 babana, mu gihe ingo 18 gusa muzahawe gatanya arizo zari zimaranye igihe kirenze imyaka 45. Senateri Dr Uwamariya yabwiye urubyiruko ko rusabwa kubanza gufata umwanya wo kumvikana ku buzima bagiye kubanamo. Ati inama nabagira no kubanza kwitonda mukagira ibyo mwumvikana n'uwo muzabana, mugafata umwanya nimuhutireho. Tujya twumva ngo hari abana baza bakabwira ababyeyi ngo n'itariki twayishizeho ntabwo mwabaganirije, nta kindi mwateguye, ntimuzaho muzahera, mbese mwahuriye he ahantu mufata gahunda. Yavuze ko kimwe mu bigomba kuranga abashakanye ari ukwihanganira imbogamizi z'ubuzima busanzwe. Ati ubundi bisaba ko ufata umwanya ukamenya uwo mugiye kubana, mukaganira, mukagira ibyo mwumvikanaho, ariko igikomeye kurushaho ukazamenya kwihangana. Izambogamizi mwambazaga mu buzima busanzwe ntizikuraho n'imbogamizi mu kubaka umuryango. Hazamo ibibazo by'ubukungu, uburwayi ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye. Dr Uwamariya yashimangiye ko iyo umuntu yiyemeje kubana n'undi basangira ibyiza n'ibibi, ariko cyane cyane bafatanya kubivamo kubera ko nta wifuza kubaho nabi. Raporo yitwa Rwanda Vital Statistics Report mu 2025 yashyizwe hanze ku wa 15 Mata 2026 igaragaza ko mu 2025 ingo zanditswe muri systeme ko zahawe gatanya ari 4479, muri zo 2629 zahawe gatanya binyuze mu nkiko mu 2025. Umubare munini w'ingo zahawe gatanya zanditswe muri systeme mu 2025 nizo mu mujyi wa Kigali zigera ku 1199. Hakurikiraho intara y'Iburasirazuba ifite ingo 1011 zahawe gatanya. Mu ntara y'Amajyepfo ingo z'abahanye gatanya ni 976. Y'Iburengerazuba handitswemo ingo z'abahanye gatanya 669, mu gihe mu Majyaruguru ari 592. Twerekeje mu gihugu cya Uganda, mugabo afunzwe akekwaho kurya umugore we. Polisi yo mu karere ka Kyenjonjo muri Uganda yataye muri yombi umugabo w'imyaka 40 ukurikiranweho kwica umugore we no kumurya. Ku wa gatandatu tariki 2 Gicurasi 2026 nibwo Richard Mwesige yatawe muri yombi. Polisi ivuga ko yatangiye gukurikirana iki kirego ubwo Karungi y'imyaka 35 wabanaga n'uyu mugabo banafitanye umwana yaburirwaga irengero hashira ibyumweru 6 ntawe umuciryera. Ikirego cyagejejwe kuri polisi n'umuyobozi w'akagari ka Kihara Asaba Ahebwa wavuze ko amaze igihe kinini atabona Karungi kandi umugabo we akagaragaza imyitwarire idasanzwe. Nibwo baje gusaka urugo rwe bahasanga ibisigazwa by'umubiri w'umuntu. Bahasanze ibice biri mu mutwe w'umuntu wari mu ishashi umanitse ku gisenge n'ibindi bice by'amagufwa. Babijyanye ku bitaro kugira ngo hapimwe ibizamini bya DNA byerekana uwishwe n'uko yapfuye. Kugeza ubu bikekwa ko uyu mugabo yaba yarariye uyu mugore we.
Bwa mbere Zambia yasobanuye impamvu yanze inkunga y'ubuzima ya Washington. Leta ya Zambia yavuze ko yanze uburyo Amerika yagerageje guhuza inkunga igenewe ubuzima no guhabwa uburenganzira ku mabuye y'agaciro ku nshuro ya mbere, itangazo ibirambuye ku biganiro na Washington ku mpamvu ayo masezerano yananiranye. Itangazo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Zambia yavuze ko Amerika yageneye Zambia inkunga yo mu by'ubuzima ya miliyari 2 z'amadolari mu gihe cy'imyaka 5, ariko bimwe mu bigendanye n'iyo nkunga bikaba byari bibangamiye ubwigenge n'uburenganzira ku makuru bwite y'abaturage ba Zambia. Muri iryo tangazo risubiza ibyari byavuzwe n'uwari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Lusaka, yavuze ko Zambia na mbere yari yaranze bimwe mu byari bikubiye mu masezerano yariho yigwaho yo guha Amerika uburenganzira ku mabuye y'agaciro. Mu cyumweru gishize ubwo yasezeraga ashoje ikivi cye muri Zambia, ambasaderi Michel Gonzalez yanenze Leta ya Lusaka kunanirwa kugira icyo ukora ku nkunga y'ubuzima Washington yifuzaga guha Lusaka. N'igihe ntarengwa cyo kuwa 4 ushize Zambia yari yahawe. Yagize ati ikindi kibazo ni ugukomatanya amasezerano atandukanye mu buryo umwanzuro w'amasezerano ku mabuye y'agaciro uhinduka nk'igisabwa kugira ngo habeho amasezerano y'inkunga mu by'ubuzima. Yongeraho ati Leta ya Zambia yakomeje guhagarara ku mwanzuro wayo ko ayo masezerano agomba kurebwaho mu buryo butandukanye bitewe n'uko akenewe. Twerekeje muri Nigeria, Abanyanigeria 130 basabye gukurwa muri Afurika y'Epfo. Abanyanigeria 130 basabye guverinoma yabo kubakura muri Afurika y'Epfo nyuma y'uko hamaze iminsi imyigaragambyo yibasira abanyamahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Nigeria Bianca Odumegu yatangaje ko abantu 130 aribo bahise basaba gusubizwa iwabo bahunga imvururu zishobora gukomeza kwiyongera. Imyigaragambyo ikaze yabaye muri Pretoria na Johannesburg isaba leta kugira icyo ikora ku banyamahanga bari mu gihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko kuko bateza umutekano muke kandi bakabuza akazi abene gihugu. Afurika y'Epfo muri Mata 2026 yari yatangaje ko igiye guhagurukira abantu batera ubwoba abanyamahanga babakorera urugomo cyangwa ivangura. Guverinoma ya Nigeria yavuze ko ikomeje gucungira hafi ibikorwa biteganijwe birimo imyigaragambyo yo kuwa 4 no kuwa 8 Gicurasi 2026. Ambasaderi wa Afurika y'Epfo muri Nigeria yatumijweho kubera ibi bikorwa, ndetse ambasade ya Nigeria muri Afurika y'Epfo yavuze ko ishyize imbaraga mu gufasha abaturage b'iki gihugu ngo batagirwaho ingaruka n'iyi myigaragambyo. Twerekeje hanze ya Afurika, abantu 21 bamaze kwemezwa ko bapfuye n'abandi 61 barakomereka nyuma y'iturika rikomeye ryabereye mu ruganda rukora ibishashi by'imyidagaduro bizwi nka Fireworks rwo mu ntara ya Wuhan mu Bushinwa nk'uko ibitangazamakuru bya leta byabitangaje. Iri turika ryabaye kuri uwa mbere ahagana saa 12:40 ku isaha muri icyo gihugu mu ruganda rwa Wusang Fireworks ruherereye mu mujyi wa Pyongyang. Nyuma y'iyo mpanuka abatabazi bahise bavana abantu bose mu gace kari muri kilometero 3 uvuye kuri urwo ruganda kubera impungenge z'indi mpanuka ishobora gukurikiraho. Abakozi b'ubutabazi bagera kuri 500 boherejwe gukora ibikorwa byo gushakisha ababuriwe irengero no gutabara abakomeretse. Hifashishijwe kandi za robo mu gushakisha abantu bashobora kuba bari bagifatiwe munsi y'inyubako zasenyutse. Polisi yatangaje ko yatangiye iperereza ku cyateye iryo turika, ndetse umuntu wari ushinzwe urwo ruganda yamaze gufatwa. Umunyamakuru wa CCTV wari uri aho byabereye yavuze ko ubukana bw'iturika bwari bwinshi cyane ku buryo bwamenaguye ibirahure by'amazu ari hafi y'uruganda. Perezida w'Ubushinwa yasabye ko hashyirwa imbaraga zose mu gushakisha abantu bataraboneka no kurokora abakomeretse. Yanategetse ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo ababigizemo uruhare babihanirwe. Umwe mu baturage utuye hafi y'aho byabereye mu ntera y'ikilometero 1 uvuye ku ruganda yabwiye Beijing News ko amabuye yaturikanwe yaguye mu muhanda bikaba byatumye abaturage batangira kunyura inzira ndende. Mu bindi bikomeje kuvugwa, Perezida Putin yatangaje agahenge mu ntambara na Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje agahenge k'iminsi 2 mu ntambara bahanganyemo na Ukraine hagamijwe kwizihiza intsinzi mu ntambara ya kabiri y'isi batsinda abanazi. Ibiro ntaramakuru by'Abarusiya byatangaje ko Minisiteri y'Ingabo ariyo yatangaje aka gahenge. Gahenge kazava kwa 8 kugeza kwa 9 Gicurasi 2026 hizihizwa isabukuru y'intsinzi bagize ku banazi mu ntambara ya kabiri y'isi.
Uburusiya bwabitangaje bwiteze ko Ukraine izubahiriza aka gahenge, ariko mu gihe yashaka guteza ibibazo mu birori byo kwizihiza intsinzi bazasubiza ibi bitero barasa bikomeye ku kigo cy'i Kyiv. Naho mu ntambara ikomeje gushyamiranya Amerika na Irani, Amerika yemeje ko ibikorwa byo kuyobora ubwato muri Hormuz biri gutanga umusaruro. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ibikorwa byo kuyobora ubwato bwikoreye ibikomoka kuri peteroli buri kunyura mu muhora wa Hormuz byatangiye gutanga umusaruro kuva byatangira mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 Gicurasi 2026. Kuwa gatatu Gicurasi 2026, Perezida Donald Trump wa Amerika yatangaje ko ibi bikorwa yahaye izina rya Project Freedom bigamije kubuza ingabo za Iran kwima inzira ubwato bw'ibihugu bitandukanye bunyura muri iyi nzira. Leta ya Iran yari yaburiye ingabo za Amerika ko nizigera muri Hormuz zizaraswaho kandi ko zigomba kwirinda gufunga ibyambu bya Iran biri mu kigobe cya Persia. Mu gitondo cyo kuri wa 4 Gicurasi, ingabo za Iran zirwanira mu mazi zari zatangaje ko zakumiriye ingabo za Amerika zerekezaga muri Hormuz mu gusobanura ko Project Freedom yapfuye igitangira. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM bwatangaje ko ubwato bubiri burasa misile bwinjiye mu kigobe cya Persia kugira ngo zikumire ingabo za Iran ziri gufunga inzira. CENTCOM kandi yasobanuye ko ubwato bubiri bw'ubucuruzi bwa Amerika bwanyuze muri Hormuz bubifashijwemo n'Abanyamerika bari muri Project Freedom. Ni mu gihe kandi Amerika yavuze ko yarashe ubwato bwihuta bwa Iran nyuma y'uko Iran igabye igitero ku cyambu cya peteroli cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ingabo za Amerika zarashe ubwato burindwi bwihuta bwa Iran mu gace ka Hormuz, mu gihe Washington iri kugerageza gufasha amato yari yaheze mu kigobe gusohoka muri uwo muyoboro w'amazi ukomeje gufungwa hafi ya hose. Kuri uyu wa mbere, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Korea y'Epfo byatangaje ko amato yagabweho ibitero muri uwo muyoboro w'ingenzi ku bucuruzi bw'isi. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zavuze kandi ko icyambu cya peteroli cya Fujairah cyafashwe n'inkongi y'umuriro nyuma y'igitero cyagabwe na Iran. Sosiyete ikomeye mu gutwara ibicuruzwa mu nyanja yitwa Maersk yatangaje ko imwe mu mato yayo yatwaye ibicuruza kandi afite ibendera rya Amerika yashoboye kuva muri Hormuz irinzwe n'ingabo za Amerika mu bikorwa byiswe Project Freedom. Trump yavuze ko bigamije kurinda ubwisanzure bwo gutwara ibicuruzwa muri uwo muyoboro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko ibiri kubera muri Hormuz bigaragaza neza ko nta gisubizo cya gisirikare gishobora gukemura ibibazo bya politiki. Maersk yavuze ko urugendo rw'ubwo bwato rwakozwe neza nta kibazo kandi ko abari baburimo bose ari bazima nta wakomeretse. Perezida Donald Trump yavuze ko Amerika yarashe ubwato burindwi buto bwa Iran, avuga ko ari bwo bwonyine Iran isigaje. Trump yagize ati twarashe ubwato burindwi buto cyangwa nk'uko babyita ubwato bwihuta cyane. Igisirikare cya Amerika cyatangaje ko cyakoresheje kajugujugu za gisirikare mu kugaba ibitero kuri ubwo bwato. Cyakora ibitangazamakuru bya Leta ya Iran byahakanye ibyo Trump yatangaje ko Amerika yarashe ubwato bwihuta bwa Iran, naho ibiro ntaramakuru bya Tasnim bivuga ko byahawe amakuru n'umwe mu basirikare byatangaje ko ahubwo amato abiri mato atwara imizigo ariyo yarashwe bikica abasivile 5. Iran yavuze ko ayo makuru ari ibinyoma byuzuye, aho igisirikare cyayo cyatangaje ko cyarashe amasasu yo kuburira ubwato bw'intambara bwa Amerika. Amerika nayo yahise ihakana ayo makuru. Ni mu gihe kandi Iran yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingingo nshya 14 zikwiye kwitabwaho kugira ngo amasezerano yo kurangiza intambara agerweho. Ni ingingo Perezida wa Amerika Donald Trump yagaragaje ko ari kwigaho, ariko bikazaba iby'ubusa Iran niyitwara nabi. Muri izo ngingo harimo kurangiza intambara mu minsi 30, gushyira amasezerano mpuzamahanga azatuma iyi ntambara idashobora kongera kubaho, amasezerano ko Iran na Amerika bitazongera guterana, ndetse mu masezerano akaba arimo ibindi bihugu bifitanye umubano mwiza na Iran ndetse na Israel. Hari kandi gufungura inzira ya Hormuz, gufungura ibyambu byose bya Iran byafunzwe na Amerika no gukura ingabo za Amerika mu bihugu bikikije Iran. Iran kandi yemeye ko izamara imyaka 15 idatunganya uranium ikoreshwa mu ntwaro za nucleaire, ndetse ko nyuma y'iyo myaka izajya ikora uranium iri ku rugero rwa 3.6%, nayo itazajya ijya mu bubiko ngo ibe nyinshi.
Ubusanzwe Iran yakoraga uranium muri ku kigero kirenga 60%, ari nayo ikoreshwa mu ntwaro, ariko 3.6% ni urugero ruto cyane kuko ishobora gukoreshwa mu nganda nini gusa, ariko ntiyakoreshwa mu bushakashatsi. Hari kandi ko nta ruganda rwa nucleaire rwa Iran rusangizwa, ndetse kizajya isangiza amakuru y'imicungire ya uranium, izajya itunganya no kuyohereza mu bindi bihugu mu rwego rwo kutagira nyinshi ibitse muri Iran isaba ko yakurirwa ibihano nka kimwe mu bisubizo by'uko nayo izabiretse gukora intwaro za nucleaire n'umutungo wayo wafatiriwe ukarekurwa. Iran kandi yasabye kuzagirana ibiganiro n'ibihugu by'Abarabu bigamije kuzamura umutekano mu karere biherereyemo. Izi ngingo zisimbura izindi 10 zari zatanzwe muri Mata 2026, gusa kuzumvikanaho bikagorana cyane kuko Iran yishaka ko habanza gusinywa amasezerano, mu gihe Amerika yishaka ko hafungurwa inzira ya Hormuz mbere y'uko amasezerano agerwaho. Hormuz ni inzira inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli ku isi. Kuva inzira yafungwa, Iran yakunze kurasa ku bwato bwikoreye ibicuruzwa byavugaga ko ari ubw'ibihugu by'inshuti za Amerika. Buri kwezi hanyura ubwato 3000, ariko bwaragabanutse cyane. 1/3 cy'ifumbire nacyo kinyuzwa muri iyi nzira, inyuzwamo n'ibindi bicuruzwa birimo ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Kuva kwa 28 Gashyantare intambara ya Iran itangiye kugeza kwa 3 Werurwe 2026, yari imaze kugwamo abanya-Iran 2076, hakomereka abandi 26,000 n'abantu 500. Reka mbashimire mwese twabanye. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka hano kuri Iwacu News 24, naho utaha mu bindi biganiro.